ya tujyaha tugenkaha Sky TV kandi channel yo nakuza live amakuru banamwe kandi mabaga kanago busasi amakuru nago busasi kandi isima all access kandi one of the best bloggers ningasho ngumba blogger bakusinga yasa kubana afa bamutera amasasi ari kutahuye cyanja. This is terrible, this is too bad. This is too bad for Isma, this is too bad for the family. Tunkakore media nshasha ni imwe kuba Isma aba president wa blogger kandi abenanda kwijaho mu Western Uganda, abenanda kumustinga mu Western Uganda. Ekitingu mawo kuteka konka mbera niyo busasi munonga. Ni importante kubicenga no kubicenga because hate ubwo murimo gwa blogging tinkumanya kuza kusigara abo kuba gwa risk munonga. Kansaramoni mwabe na postinga isma kajyo kwija mu Western Uganda ubiro bwahwireho bironka kajyo kwija mu Western Uganda mu wikse zahwire konka mwe motoka ye yafa mazima bamutera bamusigisaho drone ye. So omwe no mwe otageje ikintu cyabaho ntiba cyabaho. So hato umuntu uri kureba yaranje ati kanonja ngo ubundi Isma ya Chelsea ni ubundi yanaza kugumaho. Ikintu kisigaho murimo gwitunka aba online ba bloggers n'abandi ubwo murimo mwene gwaguma kandi icyango tugume tugezeho no gukora njyango maybe kugenda nembere ko kugenda nenso ko kugenda Isma yanarara cyanja kandi abamutera amasasi ariko ubwo motoka ye umwana yamutera amasasi gakwingana ki because cyane bitinisa imbera nimbe munonga. We are just here Mbarara City, you can see Mbarara City. Amakuru negago nago busasi. Rest in peace Isma. John Bwembe nde video ya peng ubwo amurese ari kujati Isma ubwo bakamureta mu Kadeya bakamureta nko mufarasi akubakati ne mpapura zo kuruga Sweden. So bamureta mu farasi bamureta Uganda ije abambe yayi nawe yakuze kintu no basana kushanga ne bimwe bana nanko bundi abe nabukora no mu butamanya bambe. So ebibana mutaho ushanga just abe nakora nka blogging ko mu blogging because umuntu no shanga umwe atakorana kunkafa gukora blogging adina amakuru ejo kandi aka film kakugamba ajya amakuru kushanga umuntu bajango bamukazi bakamukomaho bakujya ngo revealing source y'amakuru aho yihira amakuru akagihira akana kandi yajya sinko basa kwereza yakana ngo nuko kamba amakuru ago bamukomenyaka amakuru n'amakuru kandi umwe tigakakugamba ikikire cyonka amakuru n'amakuru. So but rest in peace Isma or access Jaja Ichuri kandi okuzagwa kumwe okufana kumwe RIP Jaja Ichuri. Ahandi abakwenda gukora music muza Massive Records kandi abakwenda kudistributing music ku Guitar Stores zona nije nkore media offices muri megendo mu mishu munonga tukitambuza tujya Sky TV channel official ariyo nakuza live. Blessings, good night, good time.